Naš trener Simon Rožman sigurno žali za preostala 2 boda kao i svi mi. Imali smo vodstvo do 89. minute, praktički do samog finiša. Onda ta jedna neopreznost nas je koštala preostala 2 boda. Pa da, baš mi je žao zbog igrača. Mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvreme. Pogotovo smo si pripremili jako dobre situacije i za mene jaka žal da nismo to iskoristili. Mislim da smo čak 3 puta bili sami ispred vratara. Nekako se činilo da imamo, pogotovo na kraju utakmicu, apsolutno pod kontrolom, onda neka mala situacija, opet neki centimetar nas dovede do toga da primimo gol, tako da ostaje na kraju žal, ali kažem, nekako držimo igrače, barem ja mislim tako, na nekom optimumu ili ću reći prema maksimumu, tako da ništa, nema tu nikakvog očitka. Do kraja ćemo se boriti ono što smo obećali kad smo došli. Sasvim dovoljan broj prilika da se utakmica riješi ranije, to je definitivno tako. Pa da, baš mi je žao jer mislim da smo si jako dobro pripremili one situacije od Hernanija, mislim da smo 3 puta bili sami ispred i ovo drugo polovreme. Lokomotivi smo možda malo prepustili posjet, ali mislim da osim onog šuta iz free kicka nisu si pripremili čiste situacije. Tako da, kažem, ostaje žao, čak smo ubacivali više obrambenih igrača samo zato da bi još ovo minut i 2 izdržali par situacija koje nam nisu išle na ruku, tako da baš šteta da nismo možda završili sa 3 boda ispred naših navijača. I igrači koji ulaze s klupe, gleda se već praktički na koga se može ozbiljno računati. Za sljedeću sezonu treba imati jasniju sliku. Istina, što sam rekao, svaka utakmica je za njih praktički selekcijska. Moramo čestitati sad za ovaj dio gdje su iščupali ono što su mogli, morali, ali normalno već nam pogled ide preko za dalje. Biće tu puno posla, što sam rekao, mirni smo, ja želim sa ovom ekipom, sa ovim igračima koji su tu biti na maksimumu do samog kraja, do zadnjeg žvižduka, pa ćemo na kraju ispod crte povući šta je bilo dobro i apsolutno se maksimalno priprema za sljedeću sezonu. Imamo posljednje gostovanje protiv Varaždina, treba i to odraditi što je bolje moguće? Pa apsolutno, ja uvijek želim od igrača da na svakoj utakmici prema suparniku pokažu gdje sudimo, kakva god situacija bila. Želim da pokažemo ono sve što možemo u danom momentu. Još je tu, bih rekao, borba za svaku poziciju, za svako mjesto, a igrači su svjesni toga da znaju za koji klub se bore i za koji grb nose na adresu.